بله ام هرن دیسان وگرن مجارا جوینی آنه کسی یا گوسباوی وریل درخستن و جبو گفتگو کرن لسر و مجاره محسن طاهر اندام امینداری گشتی یا آنه کسی جقامشلو و بری اسکایپ و بمره به دنباش بله ما مستا آماده کاری نوا جبو جوینا سبا چنه وكون دزالن انا كس كونغري انا كس سيامي باش كت لام وك بارتي انا كس ايرو جبيان وسرانسري هيبا شوي ام روجانا بغمان جبيان جبو ام كونغري بري بخن ايرو جباتا داوي بوج جباتي بارتي انا كس ام جهان وما بس صبا جباتا أنا كسيا مجلس وطني والدار ببيت ودوي جباتي دا هالبت وهناك تشتي سرو يعني سركا وتيدا بين قفتو كرن أو مجار سركا أو مجار سركا ورن قفتو كرن شنا أو تحديدا دما كونغرس يمي ما أم بينن وقت بارتي أنا كسي طبعا أبرأي وأنجماني بي أم بين نزدي هيبكي أم ويدمي تحديد بكن يعني جناح حتى هيبكي أم آمادة بنجبو كونغرس يميك ياد الدواء أم لجنكي تحضيري شكل جبر وهرد وثيقة تنظيمي وثيقة سياسي آمادة كي جبو كونغرس يمي خالد يا هري قرن الجماعة أم قالك بارتيا دعوة تبليبونا أنا كسكرنا أم لسروا دعوة أم بتايبت بسكنن وكاربن أنا كسي وبارتيا تبلي أنا كسي بكن وأنا كسي ببي أنجمنك فرا حزبي بله ما بس تاتا او بارتين كوهاتي دور خستن ج انا كسي وصبه هوني وبشدار بكن د جوينه دا بله شخوا او دو بارتيا ديمقراطي كردي سوريا البارتي وبارتيا الوحده او مسألة تنظيمية برا انا كسي وادا او مسألة تنظيمي او بروبلم شوا صبر ونشتري لسروا تشيبي وك حالك سروشتي او وتبشتي اريكرنا اندامي مجلسي او تبلي كرونشتنا انا كسبب وبارتي دي ايغونو طلبي خهدانا او ببن جه گفتگوی لسروا ام هبینا ام لسروا بارتي اريكن او جي خد انا كسبب ما مسألة سر رجاء باشدار كرنا جواكا سازين جواكا سيفيل وجنيد دا انجوماني دا أول سر شبن جهي ورن هالبجارتن بيقومان شو أو تشتكي قرنقا وكون دزانن أنا كسي لسر دو بشاهات يا آغا كرن بشي بارتيتي وبشي سربخوا هر دو بجي نيفي بنيفين يانغو تفقر سياسي بينجي صدية وهر وسا كسي سربخوا بينجي صدينا أف بينجي صدي كسي سربخوا بلد بن لسازية سفيل كسي سربخوا هر وسا تفقر خورتا يا جني أو جي خواتي دا دقرن مديتيا أم هر جواتك هر سازيك بو آماده بيج بو تبليغونا أنا كسي وبي خطا منتوي أمر البيشي نقرن أم هبينا هركز جي خو بقريج باسازي سبي هر وصاش فعاليات مجتمع كسي روشن بير جي خو دبي بجاري دا بقري ودبي خطا نتوي خواز دا جي خو ببينا بله لسر جه و دمه و ماموستا ویل کودره وریل دار خستن و کی جان دم جمره سبا سبا جه رونشتنا انا كسي اوفيسا بارتي ديمقراطي كردستاني سوريا اللي تارا غربي قامش له ساعات يازده صبي بله جبلي وام جارن گوتا سروا آخوی جوینه دی ورن گنگشه کرن یان گفتگو کرن د کنگرده او مجارن هال روجویل روج آوای کردستانه و چه قاسی جهد جوینن وادا و بگرن بله شخوا وكون دزانن كرد بتايبت
روشکی هر چهار پارچه کردستانی روشکی تایبت درباز دبن ام ببینا کنگرس یومی و جبات الصبح ببنگهی جبوت تكسكرنا كاري انا كسي وتفعيلا كاري وانا كسي ببي جهكي فرا حزبي فرا سازي هر كسك جي اخوات انا كسي دبقري وبرياري انا كسي بلزبين ستاندن وام والياتي بوبتي بريارتي تيكرتن ام اليكي بلزو ومزقين بسطين جبو ام كاربين زو برياري خاف وقت ناس كرن هم زان قالك جارا برياري انك ستاخير تبن نتيجة عالية جبر بيك ام محكوم ام عليك ببين جبوع برنقك لزقين جاري برياري خبصتين وام انا كسيش حالة نهاتي دبكن حالك تيش كتيتر ودولة فا رولا فا نتني د كردستان روجافا دبقرا دورا فا رولا فا د حمو دبري جهاني دا وق بشك سياسي وق بشك شريك معارضة سوري مثلا سوری دا جواکا سوری دا هر وسط شورشا سوری دا جیفل هر دریب گرن ما مستواک هر جار پشتی جوینا و امی دا خویانی نشر مزار کرنه ببینن یان جوی گاوه و جاره و گاوه که جدی به جدا به بله شخواه هندزانه روشا انا کسی و پارتی سیاسی ایرو روشک سیاسیه گریدای بکاری سویل و بکاری چالکی سویل و چالکی مدنی او بهتر ایرو اگر تکذب بکاری مجلس برید کبه شخوا ایرو اواجه خود گره حالا دیمقراطی تفگرا سیاسی جواکا سیاسی ایرو مسئله ناب دولتی او مسئله چکداری هیدی پاش دکبن مسئله سیاسی و دیمقراطی ایرو سرد کبه بله ما مستا کنگره انا کسی و کنگی وریل دار خستن او کار سیاسی دموکراتی ایرو انا کسی دوی بردوامه تیده بگه نا دوی بله ما مستا لزید برا مسئله دوی دوی کنگره سیمی ببه کنگره لباته جه انا کسی را نا کنگره سکنه بله کنگره سیمین یه انا کسی و کنگی وریل دار خستن ام هبینا دمکی نزیک وک هندزانن تفکر سیاسی آماده اندامی آماده نجه کنگره لدمینه بشه دید صدی پنجی او کسی سویل او آلیه که امید روشدنا صبح دا ببینن گو او تفکر جوانان ایجنه کسی سربخوا او چوا دریا مجالس خوجهیده ریا باس با مجالس مدکاربن آلی کی ام شخواه ام سر اتفاق بکن ام واکسا ام هل بجیرن بو ببن اندام لکنگره سیمی او بچکی وقت بخوی لی ام بینن نزیده سی اسبوعا سی هفتیه امی کاربن و مسئله چار سکن و کنگره سیمی اگر ام زیده بدنه نزیده یهی وکی امی دار بیخن درباره رکفتنا دهوکه دا ماموستا تو مجار گریدایی بویک رکفتنه ود کنگر دای وره گوتو بیش کرن؟ یان جه و بریاره خواه داوی درباره رکفتنا دهوکه دا دایا؟ نه انا کسی عفوا نه انا کسی سکنان دیا رکفتنا دهوکه نتیجه کارو و ممارسات لا تبدمي او شركاتي واسكنان ديا آلية إداري دا آلية لشكري دا روجكي ندى نقاش ما بزلال شوارقو مرجعية سياسي مع باكر ما قول دو تشتي سركي هنا أملبكن بيقوموا يك آلية دا بشغلن يكجي مسألة إداري انتخابات بلدية وإدارة محلية وانتخابات برلماني یاد دومی مسئله لشکری لبه گمان و حوالی ما و برادری ما وک یک آلی بلست به مسئله دکرن بیک آلی انتخابات کرن بیک آلی مسئله لشکری نچار زوب سر عرده روزانه پیکتانین و تصعید کرن جبر به که مگود و اگر هون مسئله نسکنین ما نفات معنا شرکاتی ما و بله ما مستا پرسا من یاداوی ما مستا ببورا جنیفشی گوتوا مگومون با کریاری خواه با
ممارسات فلسر عرضي ونسكنين المعنى شركاتينينا ديسان بيزن دبي أب بريار وكريار بسكنن ويشاخي جهة قفتوقوية اتفاقية دوكي وملحق اتفاقية دوكي أنتكارن بأبرا ديسا بردوان بكن لي بري بي دبي وكيك آلي دبشي عسكري دا ودبشي سفيل دا ودبشي إداري دا وكريارا بسكنين بله أفتي واتك ون أجرا گوهرتنا هلوست آواد درباره رکفتنا ده که داوت نبی لگور گوتن انتا بگمان رکفتنا ده که یبج مجاري سرکه بیجه کنگره سیامی راج انا کسیره لأم بديس عم بيجن أم إيرو وصبا وبني ويجي أم خديه يكيتيا تبقنا سياسي كردينا أم تجارة شكيتيا خدور ناكن دست مدرجة يكيتيرا لأو يكيتي دبي آباب بسر شركاتية دبي آباب بسر احترام متبادل دبي آباب بأم وكفي المسألة ميزين لأما يكيتيا دستواندني يكيتيا بيك علي يكيتيا زرت شتي بكم بشركة خوا أم تجارة بيكيتيا نابين وبنجه جملة مرة ديس عم بيجن أم حمو يكيتيا رنا بو احترام تذهبي بو وكفي تذهبي بله حمو تذهبها بريارة بستين شد لا الاشكاليه تشد لا سياسيه محسن طاهر اندامي امين داريا گشتي انا كسي جقام شلو بري اسكايب يتب مربي جالكس باس